24-24. U pozadini vidite naše skaute, Joksimovića i Cvetkovića. Dobar servis. Trojni blok za naše. Odbranio se sjajno Rosić. Kontra. I dalje se igra. Visoka lopta za Miljkovića. I to je Ivan Miljković. Zašto je on velika zvezda? Pa evo zašto. Trojni blok Italijana pokušao nešto više da učini. Pogledajte kako je to bilo. Pronašao je nebranjeni prostor u bloku. Ludnica u dvorani, publika na nogama i naši navijači, Italijani, imali su set loptu u Azuri, sada meč loptu Srbiji. Terzić će servirati. Zabrinuti Mastrangelo. Aspoen, jaoj, kako je to Terzić sada završio. 26-24, pa i prethodni set smo na sličan isti način završili. Srbija je osvojila zlatnu medalju, šampioni Evrope. Drugi put u istoriji naše odbojke. Jo, kakav meč, Bogdane! Strašno, lepa atmosfera, veliko radovanje svih u sali, veliko radovanje naše strane, grljenje igrača, ljubljenje, zaslužena pobeda naših. Maestralno je servirao 2 seta, Terzić, lepa je ovo izbila izmena Kolakovića i nokautirali smo Italijane posle jedne veoma teške borbe. Italijanima svaka čast i oni su igrali vrhunski ovaj meč, dali sve od sebe, ali prosto ne znamo dakle snage našim igračima. Posle onakvog polufinala sada izuzetno napeto finale i zasluženo slavlje ovih momaka.